E whakarite ana te mana whenua o ihu mātau ki te pōhiri i te kingi Māori a te ata. Ko ia nei te taunga tuatahi mai o te kingi ki te whenua mai anō i te wā i tainga tono pana ki te hunga ATT e te kaura Kimuri. E whakapai tia ana ka tau te kingi me tana tira e 3 rau te tokomaha. Hei tā te rōpū noho whenua o Sau kātahi te honore nui ko te tainga mai o te ariki. This kaupapa is so much about the whenua and it is so much about unity, and I think that it's definitely right in that it's not just about what's happening here as ihu mātau, it's what's happening here across te ao Māori, it's what's happening here with Indigenous peoples around the world, and the coming together is the most important part, and we will see that tomorrow when we come together. E tumana ko nui ana rātau mā te tainga mai pea o te kingi e huri ai te aro ki te whakahoki i te whenua e 32 heke te a te nui i ihu mātau. Hei tā te rōpū anō e whai wāhi ana rātau ki ngā whiringa kōrero me te kāwanatanga.